paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumatangak man itila kumabunang, maray. Ay, wunmat kabadong. Manaw tigatangam. May salang. Di mo ka di igatangan ni Marito yang itibunang na? Bayam, tay suntumot to may gumatang iti para mo't kingkwa na, maray. Sa bagay mo't kit di kabadong. Ngala, agpili ka nga ron ditan iti kayat maw. Daytoy. Daytoy may sa ti alaek. Dayta may sa ti alaang maon. Ada kaluban nan. Ay, saanan, maray. Isupay nga, awitag dayta kaluban. Nakagata nga kaw, nitibunang kaw. Kat iyaramida mo na iti kaluban na. Uray saanay, kastoy nalatan. Anya, igigamamlatan day ta amapan ije bangkag. Ay, kitwin na. Pangdalos kuntumot lang, iti igid ti dalan. Anya? Mapan ka maggumatangay, niti paraking ka. Tadwatang, agdalaos. Sigay, umunakan ije bangkag, tainak pa'y gumatang. Sumarunukan to adagos, Tapno ado ti malpas ta, madalusan. Ay nawang kaday! Angay, nimot tatabadong ti masabat taaw. Huwag ngagpesaw. Ada pa'y igam na abunag. Sa dino ti papananyaw. Kuwarab. Parinteng. Ay, muna ta ada pa'y igam mo abunag paray kat nagdakal. Nakabutbutang kayo matatabadang. Kasla kayo tumagbat. Ay, ikabil mo man dita kaluban na. Tapno di mo igaman. Danag yun, aya. San kayo mikit at agbadan, paray? Ay ura asino ang makasabat kan kanukas ta. Mabutang nga. Anya? Nang runa no kastang iwasi-wasi-wasyo iti dalan tabuning yaw. Kabuting iyo gayam ti may sabunay. Daytoy adda kaluban na tigatangak abunang. Kasta ti gumatang iti bunang. Ada kaluban na, Mari. Una, Kapitan. Apay. Mayat ti kasta. Tani pare ba daw? Ay, apaw. Igaman na din ti bunang amagmag na iti dalan. Ay. Ibagbagak nga yaramidan na iti kaluban na, Kapitan. Ngam di namot kayat. Tay ka makamumutin na. Ay, agdalos kayo gayam iti bangkag yaw. Wan, Kapitan. Mulaan mi man mo iti sayo tay. Ay, mayat day ta. Ay, very good. Nagadugayam ti bunang ala ko ita ni kagawat ko na nga. Anya? Nagtatadempay, mayat apang dalos iti ruot. Apay, ruot laeng aya. Uray anya dita, mabalin mo no natadam. Gumatangak sa iti bunang ko, Sika, no kayat mo? Ay, dumagasak intun malam. Pagdalos ko, iti arubayan. Nasaya at mag. Nang runa kat sumamsamak dagiti ruot kas kada kayo dita. Ay, iwan nga rod. Masapula dalusan. Ay, makasalida iti diding. Agmula kanton iti sukat na no bilang. Ay, agmula to iti kasukat na iti laod ti balay. Ay, no saan da kumadadakkel unay. Mabalintamot ayalis. Sukatan talatan. Angay, amangan matno kayo tipukanin datataba daw. Bawal sa mo ti agpukan iti kayaw. Ay, wala. Maiparit ti agpukan iti kayo. Kasanungay, numulam matlaang. Ay, uray pay. Saan arumbang apukanin? Agdalos da ka nung amin iti bangkag na. Awan siguro pukanin da akayo iti bangkag da. Sa bagay, sigud mo't kit di abangkag da day jay malaksid no agumada iti sa balay. Jak amaw. Ruruot lang, tidaldalusan may paray. Aya? Sana kay kayaw, tipukpukanan may ganituyang kaw. Ay, nasaya at no kasta paray. Wen paray, uray ibaon mo ni Kwaraw, gamang kita kada kamay. Malamamati akon paray. Nagyaman nagpare may parit nga mintagpukan iti kay kayaw. Nang runan, nang iti babasit pa. Ay, amumit ay ta. Di ka kadyagda nagpare. Ay, nubilang man agpukan kayaw, agmula kayo mutla iti kasukat na tapno birigod nalawag. Ay, nalawag pare.
Sana po ng tigatanga, kagawad. Anya ngay nga rod mati kayat mau. Dahito yung man kutsilyaw. Mano dahi tawi? Nalakalaang dayta, tasaan mo't abunag. Dahito yung tigatanga. Aw, at iti bayad ka. Mabitlaang. Ato yung mati suklaim. Mayat dahito niya. Tanatirad ka natadam. Pangusaram iti dayta. Ikabil ko man iti pandag tipungan ka, numaturog ak iti rabi Tapay kanumat. Pasaray mabangungot ak ngamin, numaturog ak. Anya? Kunada amabutang ka no dagiti dakas nga ilimintaw, no adda kutsilyo iti sirok tipungan mau. Kasta. Enteng, papanam. Ije balay ni Kwarag. Anya? Kumuyog ak kadakwada ita arabi nga agronda. Adakan ka dayta, inteng. Nasaya at mo't nga rod. Tapno amok Ay, agpatpat kami siguro. Inak to siguro makiturog iti balay ni Kwarog no parbangon. Sige, inteng. Agaramid ka iti kaluban day tabuneng mau, badong. Nya, ay bandog ko lang dahi ta, agararamid. Numasadot ka nga agaramid, o di gumatang ka. Apay masapol pa ilang aya. Mabut-buteng dagiti dadduma dita, ta nakaigam kalatan iti buneng nga awan met kaluban na. Man ano ko ma, saan ko mo't idatagbaday? Kas kalakano nga rod tumagbat no masabat da ka dagiti tattaaw. Panangipapandalang dahi ta. Oray pay. Nagadulaki nga minin na yati manangipapan. Ay, Kwarag, apa yan dito kutsilyo? Ay, Sagana ka ita kanyak, si kaburangan. Kwarag, anya ti mapaspasamakan ka? Aramatakan ka dahito yung kutsilyaw. Kwarag! Hoy! Saan? Hoy! Hoy! Kwarag! Ang kalinteng. Ay, lukas na. Tagtagainap ko lagayam day jay. Ay, magmagna ka, ngagtagtagaina. Maribanang, umay ko man bulodan ti pangasaan nyo iti bunang. Anya? Asag man alalayng da iti bunang kaw, sakbay amapanak agdalaws. Ay katwan pari badong. Dayta ti pagasasaan ni inteng. Agyaman akmaray. Awan ka di pa ni parinteng. Awan pa'y tako na namot makiturog kan ni Kwarog. Pakibagan to nga rod maray ha. Binulod ko, dahito pangasaan na. Di ka agdanag, pari badong. Ibagak to kan kwa na. Agyaman akmaray. Isublik taon, inton malpas ko ti agasa. Mabawik anapan naturugin ijayan ni Kwarog. Nay, apay? Naimbagta na siglatak. Jesus, ay, nakaigam ka din iti kutsilyo. Na, addagayam agtagtagainap abumangon kan magmag na, inteng. Adda ningarod Kwarog. Ay, no kastamot laeng. Ibagam taliklikan na ti agikabil iti uray anya apatadem iti pandag tipungan na. No kasta maturog. Jakto pa mo nga addagayam kutsilyo iti pandag tipungan na. Ay kat, masapul nga rod akanayon nga adda kaduan na maturog no kasta. Hey, nadidigra akon. Diyak kaya ti makiturog iti balay na. Kartingam ti magna, aldaway. Kasanaw, nagbayag ka ngamin ananga sa tabuneng mo. Tapno na tadimlat tamot Ay na, Ay, pagdakam ti magna. Nagalis ti jalan. Ay, ulayan! Ay, nasugat ti magtuyan. Ay, nagsakit. Ay, saus! Agdardara nga agpayso ta imam! Nasugat nga agpayso da ito magtuyan. Ay, tulungan ako na. Ay, daytan ti bagbaga. Ngayaramidam iti kaluban na. Ay, Kwarog, tulungan na kamay. Nay, agdardara mo tayo imam tataba daw. Itulod na ko may hospital, Kwarog. Ay, sige, lumukan ka tataba daw. Naskan ang makita da ita ti doktor, tapno resitaan na ka iti antibiotic.
Ay, when man tanay. Ay, nagsakit. Nagabgas ko araw. Ay, Hey. nagdapanyok dito itataba daw. Nadalos na itaw eh. Mabit lang Barabadan tapay dita sugat mau. Anya nga ay kunak ngamin nga iaramidam iti kaluban je buneng mo. Di mo kayat. O, di nasugat ka laka nga raw. Ay, when nga rod Ay, talaga natadam. Tibunang ko nga iniggamak. Si kanto mo nga may. Di mo kitkitaan ti pagpagnaam. Di na igalis ka. Wala, Huston. Nalpasan ti amin. Nasugat lang nga rodin sa ukapalasaw. Madi nga may no awan kaluban ti buneng. Tawan proteksyon na. Wayne, ikarigatak taon ti mga ramid iti kaluban na. Wala, tama nga numaulit tinapasama. Lading itag tinapasama kidi na minsan arabi iyang kail. Apay nga may nga gikabkabil kay iti kutsilyo iti pandag tipungan mo. Kanayo nak namin ang mabangungaw. No kasta maturo ka kiti rabi Anya nga kumati koneksyon ti kutsilyo. Tapno agbuteng ati dakas nga ilimintaw nga umay mang pasyar kanyak iti rinabi Na nabangungot aklat tamay. Burangan kayo kampay ini iti tagtagainap ka. Yay! Damagyak mamari no dapay lakong makaluban dita. Ay, adua kabadong, apay aya. Gumata nga man iti may sa maray. Nasaya at mo tanapanunot mo dayta. Wayne, napanunot ko itan. Nasaysaya at gayam no may kaluban ti bunang maray. Wen iti kasta mailisi ka iti aksidente, babaen ti bunang. Win nga raw maray. Isong igatanga ka ti kaluban na. Amom ti rumbang nga ramidam ko raw. Anya nga ang kail. Agkararag kasakbay ay maturog ka. Tapno di ka mabangungot. Ha? Day tati armas no maturog tayaw. Saan kat kutsilyo? Ayun anya. Mabalin to may makisarsarita ka da kayaw, paray. Kwaraw. Pwede lata, pare. Ay, yaman pare Diyan ngaminin makatrabaho ita. Tasan pa yan, imbagan da ito'y imak ang nasugat. Ay, si kama ngamin. Di kag pampanunot no maminsan. Amom anatadem tibunang ka igamamlatan. Di mo ka ikaloban. Sana bali paray, tasanan na maulay. Ingatanga kaun. Mayata. Awan kas iti aganad tayaw. Tadi tayo nga ron amo ti mabalin ang mapasamak pare. Ay, agpaiso paray. Imbaglaki din Tada ni Kwaro ka nang tulong ka na kami kanituyang ko iday. Ay, awan na niyaman na day jay tataba daw. Rumbang lang, mat nagtitinulong tayaw. Ay, agyaman na, Kwaraw. Ay natatabadong, ikaluban mo ti buneng mo. Tapno mailiklik ka, iti disgrasya. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesha Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basil. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.